ndavuga kuri Nyamahoro. Nyamahoro ni umwana mwiza. Nyamahoro yarangaburiye, Nyamahoro yaranyambitse, mwana we nzobasanga. Ariko Patrick umwana wanje araruhutse, baruhutse bombi. Patrick azoja mu ijuru. Yagiraga ikibazo n'undi muntu, nta kibazo yagiranaga n'undi muntu, yari umwana w'amahoro menshi cyane, menshi. Baranyambika, barangaburira, nta kintu nabuze, ntacyo. Nyamahoro agende neza mama. Patrick agende neza. Yari ahetse umutwaro uremereye w'imbunda, ariko barawuruhutse. Tumusaba mumbabaye. Aransengera, arambwira ngo mufashe, ngo wihangane, ngo wihangane, ngo mbonye abana bawe bagize ikibazo. Ndarwara pe, ariko umubiri ntibitangaza. Ndarwara, uranumva naheretse inzogo, ndahwera pe, ndagenda nja mu bampa ibinini nabinywa nkumva ariho ndwaye, bireka kumva ndakomeye. Ndaceceka, ngaho munsi wa kane ndavugana na Patrick, turavugana, arambwira ngo mama, abana banje kibazo bamvuga izina ngo Mukeshuri, bose bazavuga ngo mama, n'aba turi kumwe ni mama, baramvuga ngo Mukeshuri. Ubu ngubu abandi bazaja kuvuga ngo Mukeshuri, ariko nta mwana wanje uravuga ngo Mukeshuri, azakamuranga. Arambwira ngo mama, mama nuko usanga aba ndakomeye. Ndamubwira ngo ntituzoshoboka, wewe wahunze ukava mu nzu, ngende asange Nyamahoro mu nzu, twicane na Nyamahoro. Ati ndi kumwe na Nyamahoro hano, ampa telefone kuvugana byinshi cyane na Nyamahoro, byinshi cyane. Abanya byinshi mwari mwarampaye umwana mwiza, Imana ibahe. Turavugana ngo barangiza, arambwira Nyamahoro ati Mukecuru uzoze tubane, sinzoba jenyine, uzoze twicarane, nta kibazo dufite ubukane, mbutano nushira nzoze. Baba bakase telefone, ndaceceka ndicara. Baba mukatana ugiye kwinjira, jewe abantu bose twari turi kumwe n'abi bacu barahari, baze bambona sinanezerewe, nta kintu na kimwe nakoze muri byo. Nama numva umubiri wanje ubaye nabi. Tubwira umukecuru umwe ntigenda ntangira isadaka, baye batangije, simbasha guhaba. Ateze warwaye, ntoye sinarwaye ndi muzima. Nangire mbona abagore ko barongorerana hanze ntibavuge kandi mpaye mbumva. Ndavuga ngo siko muhaye mu mihuru, ko mudahaye mu mvugisha niki cyabaye. Barambwira ngo sinzi umusegege wahambitse ku ndege. Namavuga ngo ni Patrick. Nta muntu wambwiye, ndazamuka ndaguma nshaka uyu mwana wacu, nkaruha ndamubona, nawe ashaka nko kunyihisha, ariko kera nari nibwiye nabimenye, aranjana muhira. Nshimiye abantu bose bangezeho biwacu, ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Aho base nabo wase waba ni base nibiswa ba data, tumva ko ari ni baramubaje, base waba ni baramubaje. None ga
mwa miryango mwese muraha mukomere umukwe wacu yari umwana wacu sinababwira akaba n'inshuti yanje ndavuga ngo mwihangane papa yadusize turi abahungu 5 n'abakobwa 4 murumva yasizemo abagabo 5 tuzubaka urugo aho yasigiye tuzakomereza kandi tuzagera kubikomera nuko Muyomba yari intwari kandi mu Cyongereza baravuga ngo a hero is they never mourn for a hero, instead they celebrate. Intwari ntabwo bayikorera kumoni nuvuga sango nekiriwe ahubwo bamukorera ikirori ya rero turi mu kirori cya Muyomba cya papa kuko n'intwari Sashimwe wewe uri kuva pasike narabibonye umunsi w'akazi rimwe kano narajyamye mu nzu mbona indege nitura imbere yasiye haruka ariko waba umunsi wa kabiri ndaryama nzu y'umunyakenya umwobo mbona wa mwobo umwana wanje awuhobereyemo ariko umunsi ukuruhuri ndabyuka ndavuga n'ikindi ngira ubwoba bwinshi ndavuga ngo se nikatiriko ndikomeza ndaceceka ndabyuka ndagenda mbwira umunyakenya tubana mu nzu umupastori namubwira ngo nasenga mumbabarire aransengera arambwira ngo mufashe ngo wihangane ngo mbonye abana bawe bagize ikibazo ndarwara ariko umubiri n'igitanda ndarwara uranumva naheretse inzogo ndahwera pe ndagenda nja mu nambira mu ndwara bampa ibinini nabinywa nkumva ariho ndwaye ariko nabireka kumva ndakomeye ndaceceka aho umunsi wa kane ndakuvana mu matike turavugana arambwira ngo mama abana banje turazamvuga izina ngo mukeshe bose bazavuga ngo mama naba turi kumwe ni mama baramvuga ngo mukeshe ubu ngubu abandi bazaja kuvuga ngo mukeshe ariko nta mwana wanje uravuga ngo mukeshe arakamuranga arambwira ngo mama nuko usanga ndakomeye ndamubwira ngo ntibizoshoboka wewe wahunze ukava mu nzu ngende asange Nyamahoro mu nzu twicane na Nyamahoro ati ndi kumwe na Nyamahoro hano ampa telefone kuvugana byinshi cyane na Nyamahoro byinshi cyane abanyabyinshi mwari mwarampaye umwana mwiza Imana ibahumugisha turavugana ngo barangiza arambwira Nyamahoro ati umukecuru uzoze tubane sinzobanje nyine uzoze twicarane inda kibazo dufite ubukamenya utanonushira nzoze baba bakase telefone ndaceceka ndicara waba umukatana ugiye kwinjira nje abantu bose twari turi kumwe nabi bacu barahari baze bambona sinanezerewe
nta kintu na kimwe nakoze muri byo nama numva umubiri wanje ubaye nabi tubwira umukecuru umwe ntigenda ntangira isadaka bahaye batangije simbasha guhaba ateze warwaye ntoye sinarwaye ndi muzima nangire mbona abagore ko barongorerana hanze ntibavuge kandi mpaye mbumva ndavuga ngo siko muhaye mu mihuri ko mudahaye mumvugisha niki cyabaye barambwira ngo sinzi umusegede wahambitse ku ndege namavuga ngo ni Patrick nta muntu wambwiye ndazamuka ndaguma nshaka uyu mwana wacu ngaruka ndamubona nawe ashaka nko kunyihisha ariko kera nari nibwiye nabimenye aranjana mukuru nshimiye abantu bose bangezeho b'iwacu ndabashimiye imana ibaho umugisha nshimiye itorero ryacu yangezeho barankomeza abapasiteri baransengera numva ndakomeye n'ubu ndakomeye ntakomeza ndavuga kuri Nyamahoro Nyamahoro ni umwana mwiza Nyamahoro yarangaburiye Nyamahoro yaranyambitse mwana we nzobasanga ariko Patrick umwana wanje araruhutse baruhutse bombi Patrick azoja mu ijuru yagiraga ikibazo n'undi muntu nta kibazo yagiranaga n'undi muntu yari umwana w'amahoro menshi cyane menshi baranyambika barangaburira nta kintu nabuze tacu Nyamahoro agende neza mama Patrick agende neza yarahetse umutwaro uremereye w'imbunda ariko barawuruhutse tumusanga nanje Imana ningirira neza nzosanga Nyamahoro na Patrick mu bwami bwo mu ijuru n'abana beza mana abana beza zobajana nakundi nari mfite abana ni benshi barambanjirije abana banje bamaze kumbanziriza ni batatu n'umukwe wa kane utokwihangana ninde abantu bane baragiye mpaye mbona ariko ubu dufite abana biwe turakomeye ntacyo tubaye nshimiye Imana kuko Imana yabaruhuye nshimiye Imana kuko Imana yaruhuye Patrick akaba yicaye mu bwami bwo mu ijuru Imana ishimwe Yesu ashimwe mureke kunyeganyega uriya afite abamwitaho abicaye dukomezanye kuko turacyari hano akanya gatoya abantu bareke kugenda ari benshi abari ku muryango eroko Yesu ashimwe nanjye ndavuga amagambo nk'atatu gusa ijambo rya mbere ndabaheza mwebwe mwese kore b'abakongomani
n'igihugu cyatakaje intwari. Pole ku banyamurenge bose na famiye zacu zose. Mwihangane, Imana iri kumwe natwe. Ijambo rya kabiri, ndavuga kuri Muyomba gatoya, ariko kandi si Muyomba, kuri nje ni data n'abashiki banje ndetse na Mamdogo Dajoli n'abarumuna be bose, harimo na Muyomba hano. Mu by'ukuri kingi ni data, kandi jewe bwite ari inshuti yanje ikomeye. Twatakaje papa na mama, yaradukunze, badukundana n'umugore wiwe, tibigeze barobanura n'umunsi n'umwe. Naravutse menye ubwenge mbi Bukavu. Muyomba yaranjanye ku ishuri ryiza n'abashiki banje ishuri aho abana be bigiraga, niho nigiye. Tibyahekeraho hano muri Kenya, nja muri segonderi ndiga. Muyomba nanone akomeza inshingano, naringeze muri kaminuza. Muyomba bado akimfite n'abashiki banje, yashingiye mushiki wanje. Namwe murumva ni data n'ubundi, twahoraga tuvugana buri munsi, afite kunshingira. Icya kabiri, ndashimira famiye yacu y'Abazigaba, banko baduherekeje, babanye natwe muri ibi bihe. Famiye y'Abasegege ba Muyomba, muzi kuri nta magambo mfite no bashimiramo, ariko ndashimira ba mama bombi. Ndashimira mama, ndashimira Mamdogo, akaba na mushiki wanje, kubera yuko twese Muyomba ari data, akaba n'inshuti yanje. Ndavuga ngo mwihangane. Papa yadusize turi abahungu 5 n'abakobwa 4. Murumva yasizemo abagabo 5. Tuzubaka urugo, aho yasigiye tuzakomereza kandi tuzagera ku bikomeye. Yanasigira aho dusigira undi papa, ariwe Uncle John naho ari. Ndamushimira, ndabizi turi kumwe nawe. Ndashimira famiye y'Abanyabyinshi baramubanje, babanye natwe uhereye kuri Kenzo na Pasiteri n'Abanyabyinshi muri rusange. Mu by'ukuri turabashimiye cyane, kandi ndongeye kubashimira mwese kuba mwatwitabye mukaza gufatikanya natwe. Ni byinshi twababwira ku mutima, biri ku mutima, ariko muri make turavuga ngo murakoze cyane, twihanganisha. Umuntu yari uwacu twese, umuntu n'ubwoko, umuntu n'uw'igihugu. Mwakoze cyane kandi mwihangane. Icyanyuma icyo nuvuga nuko Muyomba yari intwari, kandi mu Cyongereza baravuga ngo a hero is they never mourn for a hero, instead they celebrate. Intwari ntabwo bayikorera kumoni nuvuga se ngo ni ikirori, ahubwo bamukorera ikirori. Rero turi mu kirori cya Muyomba cya papa, kuko ni intwari. Mwumvishije ibingibi ni bikeya, ni byinshi yakoze. Rero turabashimiye cyane. Reka ngaruke ku miryango abakobwa bashatsemo.
by'ukuri Colonel Patrick akurikira Nyaganza bwa kabiri. Jolie umwana mutoya cyane kuri Patrick, ariko icyo nshatse kugarukaho wenda cyancitse nuko iyo miryango yombi n'ubundi nk'umugabo nk'intwari yahagaze mu mwanya we neza. Iyo miryango tuyigira nk'imiryango yacu, iyo turi kumwe ugira ngo n'abasegege turi kumwe. Mu by'ukuri abazigaba mukomere, abasinga mukomere, koroneri ntiyapfuye yasinziriye, kandi umubano wacu namwe urakomeje kuko yaraduhuje kandi imitima yanyu turayizi, turaganira bikagenda, namwe mwaganira natwe bikagenda. Imana ibahe umugisha. Perezida yakomeje gushimira abantu simbisubiramo kuko kwaba ari ukurondogora. Imana ibahe umugisha. Kamuzehe yigire hano imbere ariwe duhe indangururamajwi k'icyaka. Twebwe twapfushije umukwe, twapfushije umukobwa wacu. Mukomere kabisa, mukomere. Ukavuze aba base n'ibishwa bacu, aba base aho base nabo wase waba ni base n'ibishwa ba data. Tumva ko ari ni baramubaje base waba ni baramubaje. None ga mwa miryango mwese muraha mukomere. Twage umukwe wacu yari umwana wacu, sinababwira. N'uyu mwana wacu n'amahoro namwumvishe ko mumuvuze, yari umwana nawe w'imico itagira akantu. None ga mwabantu mukomere ga, singuma kuvuga byinshi. Mukomere, dukomere, ari mwebwe mukomere, banyabyinshi mukomere, dukomere. Namwe bakwe bacu bapfushije murumuna, bari bafite murumuna wabo. Bakwe bacu namwe mukomere, nta kundi twovuga. Ngaho Imana iragasanira. Murakoze cyane. Jewe ugiye kuvuga Gisore imenda yamweje, urumva n'amahoro mukuru wa madame. Turashima Imana uyu munsi, kandi ndashima Imana kuko mumpaye umwanya wo kuvuga. Gisore je sinari muzi, namubonye bwa mbere yaje ku kiriyo ca muzehe se wabo, ese duhurira kiriyo ca muzehe wundi mu Gatoki paho, ubwo twamenyanye bwa mbere. Habaye 2015 nibwo nagiye ku ishuri Nyangezi, tugize konje jayo iwiwe. Icyo gihe ndetse nasanze yarabaye dispo ntakazi afite, ariko yari umunyamugisha ntiyagize inti yabaye takazi igihe kirekire, datwaye nk'amezi 5. Pageze arababara cyane, ndetse ambwira kuko yayoboye hari Nyangezi mpari ariko atabiza gifite akazi. Ati none ugeze mu rugo nta kazi mfite. Ariko yampaye amafaranga make yari afite, arambwira tugende uzaje mu rugo
muzehe hafite inka zanje azaguheza kandi nakomererwa kuko ari inka imwe zimwegereye wewe uzaje mu minembwe baguheze inka nushikayo uzampamagara bayiguheze sinabikoze naragenda byihorera ariko ndavuga ati igihe nzakenera amafaranga nzamugura yabo rero ejo bundi igihugu kimaze guterwa ndavuga ati je ndi umugabo singora gisore kuko narinzi kuko afite inshingano nyinshi yari afite ingo hano akagira n'ababyeyi iri haruguru n'abandi benshi bamushamikiyeho narinzi ko yigisha abana benshi je ndabyihora kuko ndi umugabo sinirwa mugora ariko icyo nasanze muri ya rugo nasanze ari abantu umutima mwiza gisore yakundaga kuvuga cyane ariko yarakubonaga naharaye kabiri ico gihe ukabona afite ibinyegeza arashaka guseka naho umugore we yari umuntu w'urwenya rwije yarakubonaga agatangira kuguserereza utaramwegera kugira ngo abone icyo avuga mbese yari umuntu ukunda kuvuga cyane rero urwo rugo rwabo nasanze ari urugo rwiza ntabwo nahagaze ngo ndeke kuhasanga abantu hari abana benshi ugasanga inzu yuzuye ari abasirikare bari abantu beza bagiraga urugo rwiza je natekereje ko aricyo cyatumye n'Imana ishaka kubimurira umunsi umwe kugira ngo batazagira ubabara kuko bari abantu beza bakundana bafite umutima mwiza turabibashimira cyane ubundi ndamushimira kuko yavutse muri ya rugo nanje navutsemo nyine ariko yadufatiye umuvyeyi neza ntabwo bigeze babura bese ubushobozi ikibafasha bahitaga bahamagara Nyamahoro niwe ari mu rugo akabaha amafaranga icyo bifuzaga cyose bakigeze rero ndatinze turamushimira kuri ubwo butwari yakoze yabaye ntwari mu rugo aba n'intwari y'igihugu rero turamushimiye ibyo atakoze nubwo tutazagenda hariya tuje kubonana n'abana ariko ibyo atakoze mbese aho yaragejeje abana natwe turi abagabo tuzafatikanya Imana ibahumuze kwawe murakoze niryo kuvuga nyine abandi bacu bagiye kureba abana ibuka murakoze mukomeze mwihangane ni ugutanga kure umuryango wa Gasegege ndetse n'umuryango wa Byinshi ariko kandi n'umuryango wa Bigorora by'umwihariko Bagenda Patrick ni umwishwa wacu sogokuru wanjye njyewe avindi imwe na seko kuri se na nyina noneho bakurikirana nta wundi baciye hagati urumva ko ni amaraso yacu ya hafi shanga pole sana pole kabisa Imana ibakomeze Imana ibihanganishe dufite igikomeye cyane kurusha ibindi Kristo araruta abana Kristo araruta ababyeyi Kristo araruta abavandimwe Kristo araruta abantu bose uwo uvugabutumwa yatubwiye neza twebwe turamara tutahe ariko Kristo ntataha arataha iwanyu abakomeze abihanganisha Pastor Imana ibakomeze ibihanganisha umuryango wa Byinshi Imana ibakomeze kandi bihanganisha hari icyo namaze kubona ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ubusa Imana yivuze ngo ni se w'imfubyi ikaba n'umugabo w'abapfakazi iryo jambo rizariba neza iyo ibihe nk'ibi byabayeho ni ukuvuga ngo Imana muzukuri pe ushaka mubyandike irakora ikintu gikomeye gihita kiba imbarutso y'urupfu rwa Patrick na Madamu bariya abana bazakomera cyane kuruta uko bari gukomera se na nyina bahari kubera ko Imana igiye kuba se neza kubera ko
ni se w'imfubyi ni n'umugabo w'abapfakazi. Noneho aba ngabo bagendeye rimwe, araba se w'imfubyi n'imfubyi nzi totali. Mukomere bene data, mukomere mwihangane, Imana irahari kandi Imana izakora umurimo. Famiye mukomere mwihangane. Patrick ni intwari ikomeye cyane. Ku myaka ya Patrick ni muto cyane, mutoya. Ku myaka ya Patrick kora imirimo yakoze kandi imirimo iremereye ikomeye iruhije, ariko akayikora neza. Imana ishimwe. Yerera duhaye Patrick kamuha n'umutima w'ubutwari, umutima wo gukorera igihugu. Yari umugabo w'urugo, ariko cyane yari umugabo w'igihugu. Kugeza aho igihugu kiguha peta rya koloneli, uri umuntu ufise experience ukomeye cyane, ariko noneho no mu bikorwa bikanagaragara. Mukomere rero mwihangane. Patrick na Madame turabifuriza iruhuko ridashira. Byo kubura umuryango wa Patrick na Nyamahoro, tubaburiye rimwe bombi, kandi saba segege gusa n'abanyabyinshi bababyara, ahubwo n'umuryango w'abanyamurenge bose. Turakomeza kwihangana rero. Niryo jambo rikomeye rishobora kugera ku mutima w'umuntu, naho ayandi yose ajya asa n'amagambo ahari asa naho aguruka, ariko iyo umuntu akwegera akakubwira ngo ihangane, bigera ku mutima. Imana dushima rero niyo nyiribihe, izi uko ibigenza, kuko ikura umuntu mu bubiko bwayo ikamucisha mu muryango winjira ku isi, igasubira ikamucisha mu wundi muryango usohoka mu isi, agasubira muri bwa buturo bw'Imana yaturutsemo. Uyu munsi niko yagize, uhereye ku itariki ya 16 ejo bundi kugeza uwo munsi niwo munsi yahamagaye uriya muryango. Turavuga kuri bariya abantu bombi mu buryo bw'umuryango, umwirondoro uzavugwa, ariko turababwira mu buryo bw'umuryango n'imirimo yabo bagiye bakora. Muri uyu munsi turavuga bikeya, ariko ibyinshi bizavugwa ku munsi wo gusibuka, kuko hazaba hateguwe n'ibyo abantu bazajya bagenda bareberaho amateka yabo, kuko ni manini cyane nubwo bari bakiri batoya mu myaka. Colonel Patrick niryo zina ryiwe, ni Patrick Ngabonziza, izina rimenyerewe cyane n'igisore. Bashakanye na Nyiramahoro nyine, ariko turabanza tuvuge kuri Patrick, tubone guheruka kumufasha wiwe. Kambanzirize ku mibereho imuranga mu bantu, imibanire n'abantu. Yagize amahoro menshi. Twebwe yavutse turi bakuru, akura ari umwana witonze, tumureba imbere y'ababyeyi ari umwana w'amahoro. Icyo ni ikintu cyamuranze mu buzima bwe bwose. Ikindi yaje kugaragaza ari mukuru ni urukundo. Urukundo rurimo urugwiro. Yabonaga umuntu kandi yakunze abantu bose. Yabona umuntu yamwibwira ukabona amushyizeho umutima wose. Turaza kubivuga hepfo mu bintu yagiye akora. Yakunze umuryango wa bugufi wiwe umubyara. Urukundo rwe ruraguka rugera ku muryango mugari, rugera no ku bwoko, kugeza ubwo yabwitangiye akajya mu murimo wa gisirikare. Patrick
yashakanye na Nyiramahoro uvuka mu muryango w'abanyabyinshi, kandi uwo muryango w'abanyabyinshi mu nzu ya sogokuruza Gasozo bavutsemo ari bane ba sogokuru, umwe niwe utarashatse umunyabyinshi. Ni ukuvuga kuko yaje asanga ba nyirakuru bamwe bari baratabarutse birumvikana, ariko abandi yabasanzeho, kandi abasanga ari ba nyirakuru mu buryo bwombi. Iyo avuka bamubereye ba nyirakuru bavukana na ba sekuru, iyo aje ari ba nyirakuru bamubyarira umugabo. Patrick amaze kumenya ubwenge mu myaka ye yo kubyiruka, sinavuga kuko yari amaze kuba umusore mukuru, ariko yari amaze kubyiruka ahaye amenya ubwenge, asanga igihugu kiri mu ntambara, aritanga neza kandi awukora mu buryo pacifique, ko ndabura uko nkoresha iryo jambo, ku buryo hagati mu ntambara abantu bumva amasasu bakumva ibindi n'ibindi, ariko yashoboye kuhagera ahagarara hagati y'abapfurero n'ubwoko bwahigwaga, akoresha inzira y'amahoro. I Remera haboneka amahoro, abapfurero barasura baturana n'abandi bantu mu buryo bw'umutekano, nubwo hongeye kuba izindi ntambara nyuma, ariko muri icyo gihe yakoze hari umutekano wuzuye, kandi abantu bagendererana basurana, ndetse n'amira yatangiye no kongera kuboneka. Ini ntambwe yongeye kubaho muri uwo murimo wiwe wa gisirikari. Ndasimbutse hagati aho ngaho, hashize igihe atumwa mu ntara ya Manyema. Agezeyo hari ibyo yahakoze, ibyo nabyo bizaza wenda amateka, ariko icyo twashoboye gushyira muri uyu mwanya kugira ngo abantu bacyumve, hari hamaze kuboneka inzira y'ubucuruzi bw'ubwoko bwacu. Ahageze cyangwa atarahagera, abantu barahageraga bagafatwa, bagafungwa, bakanyagwa ibyabo. Abantu baba bagize amahirwe yo kurokoka uwo mugozi bagataha bari gutyo, ariko Gisore ahageze ashobora gukoresha ya nzira ye yo gushaka amahoro Imana yamuremyemo, ahakora neza, yita ku bwoko bwe, yita ku murimo we. Abanyazwe akaburanira ibyabo bikagaruka, abafunzwe agakoresha inzira y'amahoro bagafungurwa, kugeza ubwo haje kuba inzira y'ubucuruzi isesuye. Turayizi twese, ku buryo abantu bahakuye umutungo mwinshi, bagira amafaranga muri kariya karere k'iwacu, bagura inka nyinshi nubwo zongeye kuza gushira, ariko mu by'ukuri mu nzira yo gushakisha uburyo bw'umutungo muri kariya gace aho abantu bashoboraga gushakishiriza, Patrick yahakoze nk'ingabo kandi nk'umugabo. Ibi tuvuze nibyo nashoboye kuvuga kugira ngo gushira ku murongo, kugira ngo dushobore kumva ubutwari bwe.
mu magambo ahinnye kugira ngo tutarambira abantu. Amaze gushakana na Nyiramahoro navuze haruguru, Nyiramahoro bashakanye ari abana batoya nk'umuco wacu ko wari umeze muri kiriya gihe. Mu by'ukuri bari hagati y'imyaka 16 na 18 naho ngaho, kuko natwe twese n'abandi bagiye bashaka ariko bakingana. Bagira umugisha, Imana ibaha urubyaro, barabyara. Bagendeye rimwe basize abana 6, n'abahungu 4 n'abakobwa 2, bizaza mu mwirondoro. Ndashaka kuvuga rero kuri Nyiramahoro. Nyiramahoro izina ni ryo muntu, kuko nababwiye ko yaje aca mu kirari cy'aba nyirakuru, asanga barubatse. Nyiramahoro yarubatse, yubaka neza nk'uko imfurakazi yubaka. Nari maze kuvuga ko yabyaye, yagura umuryango, aba umubyeyi. Kandi mwumvise ko navuze ko yaje akiri mutoya, ariko yabaye umubyeyi w'abashaje, aba n'umubyeyi w'abatoya, kubera kuko Imana yari yarabahaye umugisha wo kugira ubushobozi bufatika bw'ibintu. Ntabwo yigeze akanyaraza, ntabwo yigeze agira ukuboko gupfunyitse. Urugo rwe rwaratashwe, nicyo nshaka kuvuga. Abantu bararugenze, abantu barariye, abantu bararyamye, abantu baguwe neza, abantu babonye ikiganiro. Yabaye rero, yakomeje kuba umuhuza w'iyi miryango yombi, kuko nabivuze ko yari yarubakanye uhereye hejuru. Wageraga mwa Patrick, kandi icyo gihe wenda nsubiye inyuma gatoya, igihe Patrick yari Maniema, urugo rwari Bukavu. Ariko wagera i Bukavu ugasanga harimo imiryango yose nkuko ifite amasano yo guhurira muri urwo rugo. Mama agashobora kwifata neza, ukabona yabaye umubyeyi. Hari abashobora kuvuga ibyo yabakoreye kundusha. Aba umubyeyi w'abana bishwa ba Patrick, aba umubyeyi w'abashiki ba Patrick yasanze nk'abaramukazi be, aba umubyeyi w'abana bo mu rugo yasanze babaramu be, aba umubyeyi w'imfubyi zarayizisizwe, arazirera, abana bariga. Igihe umugabo ari ku kazi, Nyiramahoro agafata umukingi w'urugo nk'uruhagazemo umugabo. Kubavuga imibanire yabo, usanga bari kumwe kuko banganyaga n'imyaka. Wenda Patrick yaramurusha nk'umwaka umwe cyangwa 2, ariko wasangaga bameze nk'abana mu rugo, baseka igihe cyose babaga bari mu makonje. Nta mushiha wigeze uboneka muri urwo rugo. Ibyo mvuga ibyo ngibyo, Imana icyo yakoze, turabizi ko Imana itihenda. Iyo biza kuba iby'abantu ndetse no mu kanwa k'abantu, hari ibihe byagiye binyuramo bikomeye. Umwe akanyura mu gihe gikomeye cye, undi akanyura mu gihe gikomeye cye. Abantu bajya kuvuga bakavuga ati ariko iyo cya gihe ngo bareke kugendera umunsi umwe, ariko iby'Imana nuko biba biteye. Imana yashimye kuko bagendera kuri uriya munsi umwe, mu mwanya umwe, mu isaha imwe, yabasaruye. Barakundanye, none bagendeye rimwe, baracyari kumwe, bazashyingurwa hamwe. Reka nsoreze aho ngaho, mbifuriza muzuko wahera. N'umwana wa mushiki wanje. Mushiki wanje niwe mfura wacu. Yavutse mu rugo rwacu, kuko twebwe imyaka yiwe ni yacu,
araturuta cyane yo tubyara. Twasanzeho amateka bavuga ngo yavutse bamwishimiye cyane mu muryango wacu, kugira ngo wenda abo twaturanye barabizi. Ubwo bumwe buragenda burakomera cyane, noneho tumufata nk'umuhungu. Rudiya twageze tumufata nk'umuhungu iwacu, ntabwo twamufashe nk'umukobwa. Uko niko bimeze. Noneho abana biwe twari duturanye mu karere kamwe, twabaga mu Kaguna bakaba mu Gatanga, ariko twagaze tuva iwabo nabo tibagaze bava iwacu, kugeza no ku mugabo wiwe Yona. Murabizi aho bavukana bari hano, bagaze bavuga ati ese Yona azaja kwa sebukwe buri munsi. Twari twarubatse ubumwe bukomeye cyane kugeza n'uyu munsi. Niwe mfura iwacu, nanje nkaba umwana wa gatanu, ndamukurikira ubwira gatanu. Urumva yombyara kuko sinabonye igihe yashatswe. Bazavuga ngo yashatswe ndi umwana mutoya, sinigeze mubona. Urumva aranduta cyane. Ariko iby'ukuri ababyara bari abana biwe barerewe iwacu, turabazi kuko twari tubana nyine ubusabane, twagirana ubusabane bukomeye cyane. Ibyo twasangiraga, ibintu byose byo kurya twarabisangiraga, ndetse n'amata twayatizanyaga. Ndavuga Gakumi, wenda reka mvuge mbere ntaza kwibagirwa. Birababaje cyane, birababaje. Mukecuru yavuze ngo yabonye urupfu rwabo mbere, habaye ijoro ry'iposho, jewe sinasinzira muri bitotsi. Ndavuga ngo ese n'igikimbujije bitotsi, nari ndwaye ariko muri bitotsi. Nibaza ikintu kiba ndakibura, ariko kuri indi posho rikurikira ririya yibitabyeho bababitseho, yarampamagaye Gakumi. Jewe simpa mvuga izina rya Nyamahoro, ko ndavuga Gakumi kuko niryo nzi cyane ryo kumushekerera, twagaze niryo ryamukujije. Arampamagara arambwira ngo Muyomba, ngo ndabizi ko wapfushije muramu wawe ukaba uvuye mu Rwanda ku Kiriyo. Ati none abana ba muramu wawe turabana hano i Bukavu, twarahunze, twavuye Kavumu turamanuka tuje Bukavu, niho turi, twarahunze intambara. Ati none nguhaye pole, wihangane. Ati kandi nari nzi ngo wenda uzaza kuturamutsa Bukavu. Ndamubwira ngo igihe cyanje cyo kuja muri Kongo ntabwo kiragera, duhe dutera urwenya. Nyuma y'ubwo nasuye kumushaka kuri telefone sinamubona. Rero iriya bari baragiye nyine ntamareza haba. Iby'ukuri nibaza ukuntu yaherutse kumpamagara, twari tumaze igihe tutavugana, igihe kandi madamu wanje yitabye Imana, nibwo twaherutse kuvugana kandi na Gakumi arimo apeza pole kandi n'umugabo wiwe. Reka mvuga amagambo kabiri gusa. Gisore yari intwari, yari intwari. Imirimo ya Gisore ntabwo twayivuga ngo tuyirangize. Gisore njyewe navuye mu Rwanda nja kumuramutsa Gisenyi, Igoma nako. Iby'ukuri nageze mu nzu yiwe nsanga harimo kumukutano w'abantu. Nagize iminsi 2 nagiye kumuramutsa gusa aricyo cyanjanye kuko sinari muzi. Ndagenda nja kumuramutsa ubwo yari muri konje y'iminsi 2, azambwira ngo nawe ni iminsi mike yarahita asubira mu kazi kuko yakoreye mu mahanga, murabizi, yagumye akorera kure y'urugo rw'iwe aho yaratuye. Turamenyana, nsanga n'uwiwacu ababyeyi biwe ndabazi kuko twarabaye. Nanone baranishimira cyane, baranishimira. Nagiye kugenda bombi n'umugore bakaza bangurira imyenda, bampeza imyenda yanje, bampeza imyenda ya madamu, bampeza n'iy'abana. Ndataha twari mu Rwanda. Nanone iby'ukuri ndashima Gisore kuko yafashe umuryango wa mushiki wanje na muramu wanje, taco babuze. Igihe cyose Yona yageze arwara, wone sebukwe, Gisore yageze afatikanya n'abandi kumuvuza, agatanga amafaranga menshi yo kuvuza sebukwe.
inka ndabizi neza kuko hari inka yigeze kubaheza ndetse ziragenda zigera n'iwacu, urumva bwari ubumwe bukomeye cyane. Uyu munsi kubabura tubuza abantu bakomeye cyane. Narimo nibaza ate se umwe tiyagenda nyine ngo ndasigarane, aba ariko nanza kumenya ikintu ndavuga ati aba bantu bari bakundana cyane, barajanye bombi, umwe we yosigara wenda akababara ariko barajanye bombi. Rero iby'ukuri mwihangane cyane, mwihangane, natwe turakomeye. Twagize ikiriyo hariya, uriya mwana umaze kuvuga ni mwishwa wanje hariya Gidurayi iwanje ejo niriranwa abantu benshi ku cyumweru. Ntabwo nigeze njabuka Gidurayi, nahageze kuwa gatandatu kubera abantu baje kudusura iwacu. Rero ndabizi neza twarimo twifuza ko wenda ni bidashoboka bari abana wenda iby'ukuri ndabizi kuko umuryango wacu abantu bibukavu bambwiye kuko tubafite umuryango barahageze, n'ubundi ndabizi neza kuko ibindi bizakurikira byose turi kumwe. Mwihangane, ibintu birenze ubwenge bw'abantu, ariko Imana Yeremiya yaravuze ngo isi ngo nakabande kamarira. Murabizi kuko ubwoko bwacu iminsi yose turi mu kurira, ariko turabizi Imana izaduhumuriza. Rero mu bibazo byose bene data dushima Imana kuko Imana ariyo nkuru. Rero bene data, abana bacu tubifurije iruhuko ry'abera. Murakoze. murakoze cyane, namwe mukomeze kwihangana. Dusoza rero reka twongere dusubiremo ko tubashimiye mwebwe mwese miryango iri aha ngaha yadutabaye, turabashimiye rwose, Imana ibahe umugisha. Hanyuma uyu munsi rero turagira ngo tubatangarize ko tubaye duhagaritse ikiriyo hano ku mubyeyi wacu, kuko niho twari twatabaye twese. Ubu rero tubaye duhagaritse ikiriyo kuzogeza imihango yo gushingura abavandimwe irangiye. Nanone imiryango itandukanye muzabona itangazo ryo gusoza umunsi wo gusibuka abavandimwe bwa nyuma. Nanone twongere tubasabe muzatwitabe nk'uko n'ubundi dukomeje kubana